Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara nonekete kugwata mbaru riendekithia ria maabisa ba Kenya gwita nthiguruni ya Haiti gutethereria gwika ukaria kiri kiri mambura ja gucokia nkatho ja maabisa umwe wa jeshi uria withirite ari nthiguruni ya Somalia kiri gucokaniria thiri. Murugara ugite kiri rwangi rwa ukaria Kenya ni ithagira ibangite bwega na maabisa bari na uritani buria bukwendeka no rite thirikari kumenyera maabisa ba jeshi baria bacokete Kenya nyuma ya kwithirwa bari Somalia kwa kagita rungu rwa ngwataniro ya AMISON. Samuel Gaishima na Chionkuruki. Kanichani ya PCEA ya kanwa kia thoni ya gucokia nkatho kia abisa wa KDF kwa rietwa Macharia nuntu bagucoka muchie arithiria uranumo wa abisa barabara turaga nthiguru ya Somalia gucokaniria thiri nthiguru inu. Akiaria kia thoni ku mubunge wa ichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara augite ati borichi ba Kenya bari na urutani bukugana kiriwira irabathiete gutumwa ya gucokaniria thiri nthiguru ya Haiti. 18 nthiguru ya haragadite ona niwe thina muno, lakini ndio mwa baba ugaga ndeke ni gakinyuka nthiguru Haiti ekwite chikari ba Kenya banjesiu babolichi regular na AP na babangi kama bure yakona change no tonto aba training yawe reguru muno achoko ba yago kokona na taba traino. Ariuga Kenya ni peto gitijo nthiguru ngima mantoni magucokaniria thiri nthiguru ire na ndwa cia bongwa kwa bongwa. Ara 1990s itwari Bosnia Herzegovina twaiga peace no bwega muno kuma gutwathi Liberia, twathi Sierra Leone, twathi Namibia, twathi DRC Congo na nthiguru chingi cia chungwi bingi muno. Ende ariuria thirikari iraithiria bwega abisa baraba umite nthiguru ya Somalia kenda batethirwa gucokaniria munyikano wa mathungania urabaumba kuigwa bari na ukumani na wira enu. Mbije jeshi mantu mengi muno, stress, depression na mantu tamu, lakini bukaraithirwa na kunekwa rutha rwingi rwa ukara munyi na antu nundu ria bari na ara utiegente muchore onge muntu etha wenwe ibunduki yake na ngai wake ori iguru mantu maumo muno na tukira thirikari yetu apart kuigwa baba igirite kanyamu kuma na ara Somalia na kukungi baya guko ibadenkerwe attention yimbega ira yetagwa ya guchubirwa wanka gwithwe gutie muntu aratuika affected no mantu mabonete nagu. Ikagita waku ara antu bauritwe bairutanirie kumenyera michi jago kenda kuigwa kuri na antu bari na nthoni imbega barabagatethia kinyamugongo na nthi ngima yigwa iri na wagiru. Ntakachi yetu tumenyere ni michi yetu ni igatuma tukirira at the end of the day anoge karatia muchi waku anaguka maithatia muchi nikuga chokana nikuga tethekera utire untu bubwa nthi tutaruthite family. I can assure you, ona katiba yetu ya Kenya, you are the beginning of the Kenyan nation is the family unit. Gitonga akiringagira ndebe kirirwiro rwake rwa kwenda giti kia ugavana kithuranoni kia mwanka wa 2027. Utire ukaigwa rungiaga gavana akaigwa ena kabuku kama maendeleo akande nako karabambe Gitonga wa kabuku tumbera ikumbandikite bantu na mamu monde mukangibweta makaigwe mbale yagu na ngibwira account yetu ikaigwe injerani imbega. Enkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.